parangka bisa buka mau di ya patah mau di ko parangka sama ipa na nonggong pa na di sabin kumunta mo ni sang parangka pa di sang mga belorante bisa duka yung may kita tompagan ni ko bisa duka mo di songkat ya parangka buang parangka tomate na parangka tobaran. Informasi lang ko sinuo ko hindi ko mimbala abo sungkan ni dolo tu parangka tamane maabu mayo tumutung sungkan ni dolo te parangka talo pada betul. Informasi lah ko Tombi Timolan Lelang kami Lelang kay Miala itu pakai niyo man sama te parangkay namane malu tu Tobara po yun tumutong para buka. Halo. Sudah. Oke. Sudah. Ya te parangka para beloles kami susidu kata Tombi. Yo, susidu kata Tombi. Milan lagi manito Tombi. Tibe ba kami? Oke. Kawalan ka Tombi. Nabesan na Bapak Arwayu. Nakwa Tombi na ketua pesta na may palkante. Pak ketua. Tampo laab sang pulo. Yo, ya to laab sang pulo apa? Peloloy tong komisay. Kawalan kumuanin na sa leda sa Tombi na to. Yo. Ya kato bisa na kayo ko pa kamantante to yan kay padang Tombi dulu. Yo, ni ba lelang ka Tombi lobi ba ida bito kain na. Yung pendete. Iya, saya kami teman-teman Komando Gunawan. Lagu kita tembak ratus orang nasang, anak-anak dadian, manintuna, apa na pembunan, harabu petangkapan tanda kiri, tama abu mo, tama di Salusia, sini 10 raka sabu, 5 sabu raka, 50 raka sabu, 100 raka sabu, sesuai dengan ketulusan hati. Tai situ sepu kapuayo. Sepu kapuajo tay simi ya tu sepu diti tapatamay pangan to yo iyan na kada pepasan to dolo kay maramor-ramon kay ba to den ni makasagasan na jo kaleta di papangan bang siya to sepu to matuang yo sipa kada kay menuru pepasan dolo yo tao kuma kadalan kasaranian menuru ri pepasan dolo ba tu maapaliw tu dia ta maapaliw tu angin bara asae di papangan tu sepu tuang-tuang.
Mau buang. Iyo Patorramelong itu lempo mi dosa ni Alma. Bersedekah. Di Patorramelong. Jadi mengisi sepu dengan uang atau apapun sesuai keikhlasan. Kue Padang. Yang ku tiri teh tungan-tungan na teh pun tu bolon man kulan bisa perkadi patar tu pulungan lundong na. Iya kurang tu bolon man kulan. Bisa dilarang bisa balik. Iya bisa katuman itu numang. Teh na bisa tombe. Yo. Saya nama nu itu lubang di rere iya. Yo berarti ya nada aku di sana belum ngelondong le. Yo. Bisa kasih penduan. Gue namanya sama minggu. Muia sama minggu be. Bapak bukan ada kete. Susi di kate. Ta sitonganan solanasang. Ya ton na dileleng bulo la direresan manuk kapa pemali mangarere manuk ke deni batang rabu kudo banua. Iya maton na dikua bulang londong di aton na pada manuk simpatian. Iya susita. Menggaronto pula itu sangal lo ngade bulu man bulan morai ki imang lolong ki si sanga minggu si 2 minggu sulejo mo ya kale tato tasi pakada parat pakon pakada mo sambe ko bapak abayu bisar kadirangan ni po kamu sia kamu iya pimanda-manda itu tuh sia ni Elma si pengkompoin iya iyo ya duka te parang kapungayo ta leleng itu kami tapi nangka kukutan itu buah dami pantan batu panan ini tuh yo tanggo jawa ya itu te parang kapungan dami pantan ya duka to tombi to yoru bawalantani dilapa-lapai na ko kamu dari saya komimpain de to inang protokol di pada sektor lejo itu kaini yo dan tadi pada saya komimpain loloy pakilala itu basse hubungi na pokada goro-goro tongkot tadiaman ikain ni Mario Mumbai sedangkan di gua darulle itu dipasule ke dia pai yo pengkilala bang itu tontong gua dilapa-lapai lah kok kita tuh. Belum tuh bagi nih man. Nanti ya. Maafin talun na mote. Lara. Iyo dengki mani cucu dan cicit daripada Nepa. Tebas. Iyo tayo pertama bunga tama sepu kapua. Jangan terlalu jauh. Iyo wajib hukumnya. Jangan terlalu jauh sini-sini. Dipatuhi sini tuan tua na kata ta pertama iku mo ko Lagi. tanda mali iku lakukan nenek aku pun nenek. Iya, tanda mali iku lakukan nenek aku pun nenek. Ya. Oke. 2 Nah, aku minta mas itu. Ya. Iyo, susite. Denduka te tanda mamaliina ladi pato mga di kolona. Ibu Dewan Yomei Jayapura, Batu Yomei Papua, Lakotoran Tomatuanku, Siasinuku yung omay Tongolo, lama ba nung pikisatu, tamanin bagi-bagi telan. Yo, orang alapan dan siap membantu. Lapan dan Lea, ya. Yo. Solamente raputan lang na tinene ekun esor redo.
Nakuha memberi ku pengobayo, nakuha bukan satu masasay. Yo. Sama Mami Ita. Kamu dulu. Ini mau kami juga. Hah? Tunggu. Saya sementara tunggu ko dong. Sama Papi ko. Satu. Pak Martin. Ya tu kamu sinoku nirasa komite dulu. Dan acara dulu satu teman Petaru Lima Bandung. Bagus ya. Foto dulu. Jadi Pak, tunggu deh. Lihat kita yo saya deh Kak Bapak Sini Bapak. Iyo dari Kotole ya mintu utombi. Paimbi ito ng protokol. Di pada sempre lolo itu kay Midoki. Yo. Para sa mga mo kuminaling dito ay ng protokol. Yang pala siya tu Sas. Kendi. Mau ditebang itu ya? Yo, dari pada mo to, tu di parang pula ko yung na tombi. Weh, ada kabel. Parang kayo, parang kapuan, narilaling, awas, malay kami. Yang foto-foto di sana, awas deh, awas. Pwede bang dito to? Yo. Barang kebuang sudah ditebang. Pemirsa. Ya, pasal ini dulu tuh. Woi. Doki apa tuh? Ini mau kita. Ayo kita foto. Ya. Ya. Atas belakang. Sini foto teh. Gav, HP-mu di kau itu. Apa sayang? Oh, ke sana. Ledo. Sebelah sini. Iya, panggilan kepada saudara saya Carlos supaya datang di tempat protokol. Ya. Yan nabi bahasa Toraya petamba mamali lako Carlos. Panggilan kami bahasa Indonesia panggilan sayang untuk Carlos supaya ke tempat protokol. Ada yang cari, ada Carlos, ada yang cari. Oh, bukan di sana, Bu. Halo. Di sana. Ya. Ayo. Joni. Iya, petamba kaboro. Petamba kaboro lagu itu bapak dia. Foto lagi. Iya, bapak dia, nah ini pas satu. Bapak dia. Oh, nanti deh. Kemana dong? Kemana dong? Bapak
Pak Nia supaya segera menghadap. Tabe laku kita Solanasang. Selamat sore, salam. Yate atau temo karena terakhir mungkin ke tomatongku siruki tomatong lo rampo bating laku te tomatong ta. Kupo pesanan duka laku kita Solanasang tuh kita de Pentaluan, Burake, Kamali sa Saubilan, dengki man ito ko na dito tumabado mo mandapi-dapi na tayo na bakit dito ka sa may batu papan dito may lapandan kupukanaki na kung kita surana turapong abadong batina tangaliungan na may tonglo yate tangaliungan todavía may idea yo may batu batina mo terampo yang untuk putuskan ko bayar tapake sa bayan ke lang bule tomatonta sa bule belotelo na balong-balong ni. Jadi dente tanda terima kasih kila kita keluarga namin tongolo walaupun na bitti dan tadi untuk bitti baru tapi kami juga kita juga semua ya itu kita namin tolo tera ya itu tanaka bayi biasa kinabento te malaki si kapua penamile tapi ya te kiserakan lah keluarga yung keluarga lah kita dong abanong biti tapi jangan lihat dari lain na penghargaan kila kita pirang ngalo sila ko mungkin ben na mangbohi tapi ko yan tamamali pa alos cuma makarenta ba ito sumatal pala ya alos satu ni kaburo yan tamamali pa mare bating-bating ito namasonta bisa kirampo ba kaya naman to ki atas nama ng keluarga gua kurusumana tupaway matanta dalam bentuk badong atau tomatonta renopa anta masak kemairi maruni di Solanasang tapi ate itu mana yang tabem ite terong dalam mangilubin kaya apa minasule lama baru-baru pikir asal ako makarena iya kaya bisa mana babongi bisa manusia begitu mana diulai kome ah iya jadi mau kita taruh mak barang saya lakukan melambi kayak bisa bayam tole iya jadi kisarakan teh baik laku iya laku teman-teman pun namanya tahun lo buat itu teh aku selesai iya ada yang bertanya itu. Oke, halo. Yang berbeda di situ di sini kami. Saya sampai dipanggil kalau sudah berarti. Kenapa segera? Ya. Oke, sudah. Awas kok. Oke, ya terima kita ambil. Oke, sudah tiga. Lama. Iya. Teman kamu India tandu kotoran yang di pepentiran dan lako tuhun dolan tangi dami tolo mangkamu na ulang lambe
kaganku Bapak Anda Bayu. Kumua ia tetap padong dam itu lo. Rara buku. Apa jume kami? Tulang tengko citulu. Dibuka tengko lamai padang di tonglo. Natara naga tongko dan kani tekelan dilayan. Pangaluran na tongkonan bene. Iya mo naranduko. Bulwal atang juman tong nakula di pelendo lan padang di tonglo tu tongkonan bene. Coba budak-budak bene dadi pasti kepua. Dan tu tanda balik na keluarga. Lako tetera buku deket tonglo. Apa? Dikua umpukadai tanya tu dibayak bak tu disumbang sebab budak-budak tu kan tu male tu biasa tawar menawar apa kamu anak di Tampagayang te kamu bungsu di Kondo Tarapang usurangan ni situ ang pinalambu ubiran na kamu tuna sondo kotangi anggi guntu uway mata lako kamu solanasang ikua denupa nasituro sama natikkinan ni turo tomatua inde abe tapakaboro baatu lalong tinaran na lantirante kalua denupa atapo upa makalima na inde tortibusanan bila natampakan na mambeeta de latanay umpatuo kasi umpuran lan rarabuku Jona tanga joman nayate ambe do taba yate ambe do budak-budak kan itu untandai yang nakam ratibusanan may budak komite untandai kan ni dengan aku te batangan na ato buto jo tanga joman apa kaliguri dikka tu se umparampo batik jadi na to lagi pa garuk komorisyon na pala lagi pa sa ipon na kali pa kami masolanasan kani dino pa naturo pasake lante osokan pentiongan tikutan ben na tesondong nanay sungka indi lalong ka pakabase solanasan ki jadi lago kita tumabadong bilang naliw mamalina keluarga lago kita solanasan siya sumpu kaburo na lago kita kaya mo to kita miralang bagi waktu mirakan na si pangapanga ti masih sara siya manimpa ti masih dinsanga sa kalangan juro pentutuan kita mulampapakan ni alujuma kesalama na pasake kipuang tarampo umpalele ambe ta langan lea mila susito lago kita sa lalasang bilang na kukunin na tayo patarapa iti pasake na bating si tete na tibado ko malim ko rimay ta mabadong na di popen ano dolo te ta popen na masolanasan bilang na mangka mo di parok ko lisong na pala kurus semangat jadi ya beta na soreng pare mo ya te soreng tanya ko ibuangin ya tu kau ibuangin na ilang ate mo ya te soreng pada masih jati putih ya na mak dia leng apa tu arabun hai mo jadi minggu itu kami sudah berapa tahun may pare mo tayo tersiran na tomagi kamali sikabaro nis nana turun nuka kandil petasan kumay itu kalau rapi tolo tapi sinate tonto kami si payo mesti pulis na bala si bala sa ponak mereka tonto bangki la susto sang kutuban ne sang boke amburan si poranu si papadi kurwana
Memang kamu tama manong nih. Ya, tama manong mo. Ngeren daw, ayo. Dito kamu keluarga tetap mau manong. Bating nih. Ya te sulu ko tumabaro na ano. Lakale lakar ka tu. Kirende pidolo. Oh, dia mau pinawaran tanggung pulo. Gora-gora tongkon na di patanga pulo. Oh, udah mau patanga pulo. Hindi ro kami talakin di patanga pulo si Edik ki sorong ike. Gora imo kan. La baru mau pergi dulu. Iya, tama ko rin mo manggota ng kumpasado para mabano mo mikiro lo tade mi para kadau kito. Iyo, den manggota ko tiro ng kang kaliman ng pasado. Patade mi para kakamo turun tumatuang ki mo may tongoloto. Iya. Maka pikir na mabano do na manadil. Jadi la mabano kidol. Yan nakaasabi ilang ako. Paakalaranta. Tasuli mo lante bating tati baligi mo lante Mario. Iya, baik tak siya mo lama buang tak siya makita maarap pula mak buang. Iya, mangete mo kung kita cuci kamu to maarande. Toke mi tunga-tunga. Nalaki malilin daw. Iyo, dari langsung anggota seni budaya dari Tonglo Ampadua atas nama Bapak Rizky. Yo. Pak Kipo kada mangari dote isami kamu tuang kiume.
Iyo sementara penawaran tenong toma abadong tadi 42 sekarang 42.500. Ya, untuk sementara. Ya, tiga. Ya titik jo. Sampingnya 85. Tayo pagkara kita senyum lah. Sial laki galang rapa ate maikon babulawan.
Yo, pala-pala kasi begitu. Oh, rasa berani itu. Pala-pala kasi nanti ke situ. Limbo na sa mamulang bina sola tomo poen degen. Sebagian nasi untuk tidak doang. Siapa ini? Ayo nih. Rantang. Yo, penawaran 43.200 kakangku nenang dose atau ambeta nenang dose. 43.200. Mak. Yo, nah, demo penawaran dia 43 jo kanan kulite. Yo. Upati ka mo pemirsa, dek ka pemirsa tawarin namin terong. Suruhku Terong Papua. 5. Iya, di bukan MM Teraja nih. Iya. Oh, sambil bating kira tondo pangotonan Marioki. Ang kiram di bating irenni kide teki kira lain.
umarilay. Ano mo? Tidon dan sa di Banua. Maripit tangan.